Clear tu te Sipaiin le vek ule mai ni som ni le paruk ania Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear ho le anga thuko chang toi te kan soi chun zom le don nia kalemeu khopuya chuan tukin vartian khan sipai thu nei na pong lak du lovin kongan zo le hetian ni tin kongan zo ba ka kalemeu thalai te chuan sipai thu nei na do tla na tul zia pamphlet an sem zia bokani mongjo lampon thok thale khop mai phong ko khomi puite nen mun khata demonstration an nei ani tongchi khopuya chuan sipai council thlop tla tu China an dem hle ti lantir nan Chinese flag an hal le a Chinese flag hal hi thok khat lai khan an or cholok viwa om zero anei lem hlei lowan hi Sipaiin region Salinchi township thanpu khwa te jinma pin lama te po kongzo mu turan om rengun lama chuan kongan zo lai hian ni khwa chle maya ro sur kara po tul ti takin menong hlanan du lo zia an lan tir zelani Sipaiin region Transi khopuya te Makui region Miain township lama te Mandalay khopui mun rang le rengun khopui township rang kongan zo hloma tin Kachin state lam hi soi mai mia lo turan ni bok nam sipai chakna state an ni boka an kong zo thom po ring thei khop mai Nizandar ni Khawvel khan falam sikula boma puak vele bom hi mun nia sikul pahnia ti puak ania pakhat zok bom puak masa zok hi falam chinmual veng high school number 2 ania anunung zok hi matubuk lampa veng primary school number 5 ani bom pu hun hi zan mi mutre lai ania mi hring thi le hliaman omlova sikulero ati chene hle ani heng bom puak te hi tu ti nge ti hriata ni lova then khat chuan CDM malak na ani an rin lain then khat chuan CDM te hian zan re a thoman nei ngai lo thu le chutiang chu sipai terrorist te thil ti alo ngai mai tura thuan lo chhuwa to awangin sipai lam malak na tho nia an ngaya sipai terrorist ten CDM thil ti anga ngai thei turin thilan ti kwala ni thei mai thei ani anti falam township hi Chin state township ranga tuntuma sikul culture mingpe an tamper na township nen an soya akhopui angzonga soichuan mani meni somni le palia sikul culture mingpe kha tonzanga zani le panga tedima za som kwale pariat hakha somni le pariat le falama somni le pali annia antam viu lova complete le mindat lamchu an boy boka mingpe hi an om arin om lova anni township pani telovin meini somni le palinia Chin state township pasari atanga sikulu tura mingpe zong hi sangkhat le zasari le somkwale paruk anni ti in state level department lamchuan an soya heng zinga aza ve aya tam hi falam township huam chung mi te ni in mingpe hi zali chuangan ni atibok chu meini somni le palinia mi khania tuna pheichon an tam le to mai thayani sikul mun nia bom puak po hi a om viu tho mai arampum huap chu soilo Chin state chunga ringot po sipai council thu nei na hnuaya om du lovin thi thlengen an tanga chuti laia sikul kal lo tum reng anti te poni mai thayani the Chin journal media in a soidan chuan hakha township huam chunga CDM siam tu zirtir tu mi zariat le somnga lai mai chu sipai councilin an na atangin lo ban tir vekani oma meini som pariat khan an na atangin an ban tir to ti tuken khan an soi azia lo theile mai hen naruak hi sipai council hian no kha atum velenga na mu dua piang CDF lamina an bitum vele mai chuan aden vele viau tho mai thayani ten falam khopuya CDM siam tu te naruak no khat zonga sarkar na be se te tan po CNDF chon warning a peya natakin an chunga action kan la veang anti hetiang deuh tho hian Sipaiin region Indona township setto kung khwa middle school po tukin khan akang chevek bok sikul lu anaya mipui nol puiro chuan sipai council thune in hnuaya sikul kalan du lo ti an lan tir me kani ber hi meini somni le paruk tukin dar nga Khawvel atang khan Sian state ram ria om sipai terrorist te gate chu KPDF force laminan lak sakle ta a an gate hi mainan hal sak vekani KPDF kaya people defense force tele sipai terrorist te hi
tukin var ma darli le chan ve Khawvel atang khan an lo in kap na sa le to a ti hian ram re sipai get an lak sak le ni tukin dar nga Khawvel po khan PDF le terrorist te hi dimosu khopuya anin do na sa le bok tukin Indona chuan sipai terrorist te chuan teng an mang na sa hle ni in an soya hetianga teng an chelek chiam awangin PDF pasal tha mi pahnih phei chuan an nun na thap tak mevin teng an vakal chila an ni pahnih po thi in teng pahnih po apuak chewe ngei bok sipai terrorist lam hian an du an kapa tukina po khan medoso kongpuya civil mi bike ne nakal meiche pakhat le mipa pakhat po an kap maya meiche zawk hi chu a muna athinga la mipa zawk hi azak noya ka fu ni in a hliam ana hle thoni nan soi hetia sipai terrorist in an ka hliam civil mi hi PDF lamin an chan chuak ni in mun him lama en kol turin an thiar ngal bokani dimosu khopui le chevel hi tunlai hian Indona mual ani chhome ke meini somni le panga ni zanlai vel khan kalimiu township tinta khuwa sipai terrorist lamtang dalan ninge ya an ngai ina boma puaka in nei tu thi hetianga boma pu awangin sipai terrorist te chu motor pariat lai khatin khochhung an luta khomi puite chu ram lama an tlan tar zo ni nan soiboka sipai te hian u ong ku thi ne na tangin poisa fai cheng noi khat an lak saka do chi TV le dis an lak sak boka tin indanga po hian thil dang engemo an lak sak zel bok ne soyani khomi pui mi somni velan man zeta thuan zo fia nuin an chhuwa le ni in DVB chon soi Rangoon Suipita Township tukindar Khawvel khan bike chuang pakhat chu Sipaiin an kap hlum le ringota aruang an langal bok an soidan chuan sipai lam hian ding turin an tia ading mai bik lova chu wanga kap tamai an ni oma thi hi tu tian la hriat chian lo thu kan thulak na chuan soyani Suipita hi martial law puan an tuma an du anga an ken ko hlei thei lo na township ani ve renga dan le hreawm lo Rangoon chopo ni lovin tunlai Myanmar rama hi chuan dan le hreawm lo hrim ani mindat lam chanchin hi ngai thla kala hreawm khop mai ral tlan te re thei zia chu soi ngai lova da ila tunlai hi tau hnung hon hun lai ani kan ti kha in mi thla thiam mai narin om chanchin kan hriat dan chuan mindat kho chunga hian sipai uniform ha te halem lo te an veivak sup maya an du ina lutin anin chunga bungrua lak thaya piang an lak saka an nam thuam man to tak te chenin an lak sak zel ni nan soi marcelo puana ni chuan lamin sipai te hi an chedu da hleya silayan lek mi awangin ti ngai nom heklo mi puilai nat na le dim doina tel mi lovin an khosa zela hetiang an chet zel chuan thakhat chungin khopuya thil hlu zong hi an lak sak zo mayang ti a hlo om hle ni ti in min dat lam chuan an soi kanunaw min dat mi te tor na hi anasa boka nimin lama khan MZP lamin tranpuina an pek thu kan soya khang tranpuina te kha Jampui Hills lama Mizo convention te tho chu ani thu te chenin comment lama kan muzela ramrang ranga tangin lai na tu an om zelani sipai council thu nei na huaisen takado dala hreawm tin reng tor pha tu min dat mi puiral tlan te tan ti in meni somni le pathum khan korea lama om sipai thu nei na dodal tu pol committee pakhat chuan Myanmar Democracy Congress kaltlangin mindat ral tlan te tan tranpuina korea poisa a won noiza an thon ti an soya an tir lom om khop mai kani township huam chunga ral tlan an tam zual zelbok Sipaiin region kani township huam chunga sipai terrorist te an luawanga ma ni in le lo chua san hi an pung leya sipai te la chuan an du in mian man an that zel mai sia an thil nei zinga an mitla piang an zuwa bok lova ron an hreawm hle ani tuna lis an lak dan khitit media ina soi chhon dan chuan kani township huam chung khosom thum le panga atangaral tlan hi sing chuang an tling to ati nimin me ni somni le panga thleng khan sipai terrorist te le PDF inkara Indona neu a chuak renga nimin khan PDF lammi pakhata thia pani in hliam an tur le ni
sipai lam hi mun tina duty nei in anin zar phar ve na sa hle ni in an soibok hetiang deuh hian kaya lama po ral tlanan tam sot khop mai loi ko le dimosu lama in do na chuan zual lama lapan zel kan ti kha chu wangin tuna hian ram noi le mun kil khor lama him na zonga ral tlan hi sing chuang an ni to thu le an hrisel na ngai poimo ngai thu hetet media chuan an mani ral tlan te hne na tangin report a don thu a soiboka pdf lampo hin an soi tho pokani ral tlan te zinga hian kum lama upato chakwak lo tak tak te po an tel thu an soya naw pai te no pang te chenin an om triwani heng te hian thile ro laka in hom him na tur te eile in ba ka first aid damdawi chi rang an mamo bokani Sipaiin thu nei na pong la ka tang khan Myanmar ram chu internet ati top sakti kan ria a abikin social media lam hi abitum bik bokani tok fanga wifi mana phal sak le a tuna hi chuan social media then khatti lo thil dang tam tak chu access thei turin a siam vele ta a sipai council chuan nimin me ninga khan website le ip address man tur chin arua man whitelist ati chuak ta a chuta chuan local isp le inbiak po na service za sari somnga chuang ti chuan domain zali le somnga ati chuak tel bokani bank le online marketing lama na tho na somnga chuang ba ka Myanmar ram lama an panlar deuh grab le food panda ti ang chi telin sum thon na lam chi somni chuang atel boka Instagram YouTube Netflix ti ang chi chuan Tinder dating app tiamin hetiang lam chi hi somruk chuang mana phal sak bok social media site ta chuan WhatsApp LinkedIn Viber WeChat KakaoTalk Line VK le Zoom te hi sumdon na lama man thina ni awangin te in whitelist a atel boka social media lian ber Facebook le Twitter te ero ram chung Buaina an leklam ber ani awangin ala tel du ta chuang lo February ni khata tanga ram chung internet line ati to patang khan online mga sum chevel a boi zo ta ka wangin har satna na men lo a thlenga tun nai ram pon lam ne in sum don ton na company enge mozat an endik na alan dan chuan company then khat chuan za som sari le panga zet an tlak niam pha a company tam tak an zir chian na atanga za som pathum zet chuan an na an chol san pha bokani NUG sarkar thar chuan sipai council lamin no pangkum som pariat nuai an tha li sa te chuak ta a an lo chin chia dan chuan February ni khat thu nei na an pong la ka tanga mei ni som panga inkar an tha te chu som sari le pathum an ni atia mi pa som ruk le pali le mei chia pakua an ni atibok heng an mi tha te hi kong zo na an tha te in chunga an lu chila an tha te in pon lama loin khwal telem an tha te an ni nuk loma heli san chua hi mei ni som panga thlenga an chin chia ani awangin tun laya Buaina mindar le dimosu ti vel lam chu ala tel lovani mundang danga tun lai thil thleng zinga no pang thita te po arang thayang beralis siaman tum thuan soi AAPP laminan chin chia dan ve thung chuan nimin mei ni som ni le panga thlenga sipai thu nei na daudala wanga nun na chan ta hi zariat le som ni le pasari an tling to a hei hi an chin chia thei chin ani ti soin an chin chia thei chin pi a thizat dik tak hi atam hle thei bok anti Sipaiin an man zat hi sangli zathum le som le pathuman ni anti boka chung zinga za le pahni te chu an chung thu rel sak ni to in an tan tir me ka ni anti man tur li san ti chu awanga rol bo mek hi sang khat zariat le somruk le pakhatan niya chung zinga som ni chu an mani omlo hlanin thi tura an lo rel sak to te an ni mi som pali dang chu hreawm taka kum thum chung zel bang zu turte an ni boka hei hi je phet kan ti ang chi khani mai thayani an man le palang ti hlo om hle ni hi CRPH in Union Minister atan arwat Dr. Zoe Su chuan voin khan thu chua siamin change ro pui taklo thleng thoi turatan mi pui te chu eile in turte damdoi te po lo in ring sa turin a hril revolution hi akal na chhozela mitin te fim khur taka kan omangai tuna tanga reilo te thila in thlak danglam thut mai thaya
a hnuai a awm te pawh chung lama awm mek te pawh hnuai lama chutiang chuan thila inlum let but theia hetiang huna hian engti nge kan omang ti hria in eitur le damdawi lam chenin in ring renga awm turani ati tuna revolution awm mek hi mipuin thutluk na an siam tur revolution ania akal zelang ati bok nakina mipui makta doi somnga chuang ta na ne na chan hun tur thli rengin in chem te chu ta hriam so ro ati boka tuna sipai lam ta na ding dalan anti hote nan CDM hote ro lungai na le tra na in chhir na lo thleng tura ta na in buat sai sa turin asom boka ahun layan ni boka ram khat union minister kam chuaka tan chuan pui rem tak hin ringot mai ni Myanmar mi puite dan nga hlel per chu minong laina tlom hun tur khini tamaya tuna hian mi pui sipai ten hriam hreine nan beilet meka mase mi puyan la hum him thei chi alovani hi mi pui sipai chet na pianga mi pui chunga sipai terrorist te an chengek mai zela dove theilo in lamatar le nu naw chakwak lo no pang le mi hrisel lo te pon an tuar hlea mitin mai khabar takin an om zelani engen anang o mi pui sipai lam han thiri la ma ni khwale tui thewa anin din theu alani maya NUG minga ding an om ta a tun thlenga NUG ne ne inzom na nei chuang lem lo an om boka PDF minga ding masaber kanti kaya sipai te chuan NUG tan puina an la don lo thu le in biak na po an la nei lo thu an soya CDF lam point an soi boka ni mi pui sipai le terrorist in be na hian NUG ala in rot lo ti hi an Mizo te chandan ani deu zela kil khata arala boyin sipai terrorist te hian an beiron hek zel mai boka tahan tamu kani mindat le tunlaya demosu an noi dan te hi rap thak takani mi puilamin arwala an bei thei ma chu a che si hloka ti ang dewa tor angai zel don ni na langa mi pui sipai ma nia indin te an fakom em rualin hetia anin zom khom thei ri lo wanga beiron an hlo thine ro hi chu apoi hle ani hi hriam hrian lo nei lo bok nen zirna mu mal an nei man lo boka NUG din PDF chung thula mi pui thamon na turin ala hriat hlei thei lova khoilai ti ang vele moni hi mi pui hriat thei tok chulani maya engchen nge nga atul don a soi thei bok si lova kan soi tak anga Dr. Zoe su thu soi anga ni chuan real lo mai thei boke sipai terrorist ero sarkar sipai an ni mi owangin hriam hrian nei changtlung em mai boka sipai po thanim tham tak ni nan soya heti em mi pui chunga nun rong hi engza chi nge mon ni ti hi chuidan le soidan point ang hlei thailo ti Irawadi Burmese edition na global firepower website na tarlan dan hi ti hian soi chong mai la an tarlan dan chuan sipai zong Air Force te Navy le Army te hi nuai nga le singkhat le sanga an ni antia heta tanga ral do thai omzat anti chu nuai li le sang thum ni nan soi sangkhat zakwa somret le paret kuma Burma Sipaiin mi pui kong zo te rong taka an ka ma kha chuan Burma Sipai lut thar an tam view maya chumi nu lamero lut du an huto loti CDM lama pakai ta sipai officer pakhat chuan soyani ral ramathi te natna thi te natna wanga bang te dan bo chia ta wanga hem tur mek te tlan bo te anom ringa wangin alu le chuak ain phaman zo lova sipai indin dana mamo zat ain phuru zo lo ti CDM luta sipai officer soikha adik nge na rin om view bokani chuwangin tuna sipai atang mek ral do thei hi kan soitak ang em kha chuan tam to lo ti chu achiang hle ome Myanmar sipai bang to te ko kiran niang ti thoma oma USDP member te sipaya an la ang ti te po soi thoma om thin boka ma se party ang chi hi chu an lak po arin om chuang lova pension to te chuan chu ti te chiam chuan ralan do thei to inarin om lo boka khotina dalan an om ve zelero a hlo om view mai bokan hi sipai mun puilama security duty tur tak ngel po anin dai to lo wangin sipai nu fa te chu hlo pe in security atana duty na thok turin an chor hial thin ti sipai tlan te chuan an soi fo bokani
mi pui le sipai terrorist te in be na hian hriam hrei in khan lo lutuk thin ma se mi pui a in terrorist lam an thi tam zawk zel ria mak veang reng zawk chu hriam hrei nei tha ve antianan KIA tele sipai terrorist te anan in do hian chu ti te chiam chuan thi soi turan tam ngai mang lo wani Burma sipai te hi noi le chuang lai lo la ompo ni se mi pui te rong taka an tha na chuan an chia a thlen me ka hriam hrei man sen lo nei po ni se amang tu turan om meu lo chuan atangkai ne phle don bokani NUG hi tun mai khan Czech Republic sarkar chuan official in puang ti soi thoma oma ramdang tam tak hian official pom ani thula puang du lo ma se mi pui tor na ero an thlir thup maya ani na taka chuan tuna hian tual chung in do na a chuak tan me ani bera kan riat angin China le Russia chuan mi puyan tan lo ngei maya chunglam pathian ro rel dan te eng tak niang mo kan ti thei to trong trai na kan thereng don nia INP Mizo channel thlir tu ten in lo beng var phale ngei kan be se ye kan channel himin lo thlir sak zel don nia